Sau teli ki auto rickshaw lempat artli ki dukan ki bahar road kesurok ha kesnong dok khat pramer kila jular bha hadian bakila syaban ha kowe ketrok kebala kala ha kemiet jongka khat kandai trik pela lengkot arajar arpuar ha kepor sepuji men miet ha kene kesnong kani ketrok keberani number NL not UAE san kandai UAE kadang don neklenti ban let Guwahati ndrei ha bakala poi kene kejaka kebre kejaka kebakam long kongdong kani ketrok kala yat nasilyang kesurok bat kala let ban kala bet hapo artli gini kidukan harut surok bat kala penjular ru ya sau teli gini ki auto rickshaw wala hakane ke jingja kala kali lai bakal long ke besar kai nrei dan bok pat bahakane ke jingja kam subla dan kanu ke jingja besngosi ne ke jing mensau jing kibriu lait no tong unongnya bo unong bot jeng ke trok kebala mensau malu mala kala ban miet kumba postyang apa karwe bejiam tai Te kumno ke julor ba na ke kelan ne trok. jing jolor tengene te kala bun apa pek hakane naduk di atu di depan ke yuru baro kala jolor ru telong ka jinglut aneru nak liang ditrai kali bat itrai depan kalong kalong ka pelabun ba Kumba kan teli dukan hande la julor. te kadon hane kawe atele plus bat kini kisam kali tunjuk di atu di donang hane Kan teli ki atau apa julor. dia tu hari kita online teli gitu. Sau teli gitu betul. Dan pemersau namanya. Tentu ni.